Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, loan so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hakum kini kapor bagi pat ba kilamat ya kajing nakada kajing pencari jong sarkar ya kajing hangdam ka ba arpois ngi hagari India borok kawai kenthop ru akni jalame khlia nak benta banya dai ki pat ba nak kajing saphriang jong penyang jingpang COVID-19 ka khasi Students Union nong thomai circle hakalai trek yong archar arpo kala lej benok senyang dok khaw kumba arspa kilo tam AA syaki konswet belari dakari lang shelter home bala penyak dak balang Catholic kabadan Divine Savior Church jong kanong Thmai Parish Long. Ya uniu khaw la IT do President ka KSU nong Thmai Circle usamla Eric nong Kendri pat General Secretary usamla Richard Maukhiu how Director jong Karilang Shelter Home u Reverend Father Genesius Wanyang. Ubalong nong pet ye ki saw pasaw ngot ki konswet ki balari bat sumar hakane ka yeng ri konswet. Persangkat balak mangi naga Don Bosco Society kat ba idon laga bor ban yarap yaki umbi tang ye ka yaki school kena school ki balai college ringi trang ban yarap yaki na konswet ki badok ki badon batni ki bam don kalat ban nang kiu sakang ka jingin jongki blai shibon naga benta ka mansim jongki ba pidon naga benta jongi ban yarap ba kelawan ra kini ki jingbam naga benta ikna jongi hakani ka jaka lamba ka jingta ajung uknyang mo COVID-19 sisa mangirungi syam sitom hagini isngi la percang balitit jurang ni mo kiong yangi pimla bantit balat sikilo iwai jingbam dite he ya ke jingi hakini isngi omdei dagata ngadon ruki ni ki wholesaler ki besat provide na banta jongi re ki isngi kiong ngimdon shu ka stock ngimdon issue Kublai shibun na kabanta kanika kajing perkat jungpi yangi ban yerap yangi ban kentiu gigi kon samla jungi hangni ha kajing em ka jungpi ya kalawe ka jungpi parar leong ba hakini gi por ki bamta bangin dathit kiaru ke bangin yo kumbangi kwa ndai nyap thiet kat kum kajing tha lani kat kum kajing ai jong kinong di ndai hapangi wan ban kendu I padar hangni ngismu ba nitip bat bangi sutu ba kidon kam ka jingrap nang ning tai tukum ta ngiru nakalyang kasek ya simkiai kini kam lawan kendu ibadar bat hade hakani ka sngi ka bamta lala ban ai kini ka jingrap hol lesi ka dik jingrap ka ba hindet hendai lesi kanlong ka jingrap pat nam ta kini ki konsuat ki badan hakani ka por ki basa hakani ka jaka namar ba nitip maki kilong kun ki ba Dunah ke ok kuat nomor bah kelas tu kisah kani ka jaka ndai ke de kajing aimen sim bat kajing irap kajong ki bapet hangni bakilala banlong ki kena ke ba lese ngan ong ba la kham tip jaka jingshai nomor bah om tang bakisa angni ndai nakalyak ka inong penya jokani ka jaka sa ni konsuat tu pelet school ki ai jing yang start ngiru nakalyang kasengi kukurdo ba pinang don kamet kabakat bekhia padar bat kumju ginong pen jompi yang ni ba pinang la ban sakri khamba susu nang ni skmat ditang ini kentien hingam da bon ki jingkran ning kitbok kebyang ba phiru pindon kamet kabakat bekhia bat pinbu da mingiru apa deng jing doi apa deng jing ki bangi kendu menta bat lesi la da pinang don kam ke jingirap ngi kloy ban irap nang ni skmat ditang ini kentien hi mat chaprang kro kari Muslim KSU Muslim ka paik beri ni Malaysia jango. Kawai ni kiseng, bakanong rim kajongka, kalau ingin kentiu, ingin penek pensa, ingin niada, ya kari pada kajai penriu, habaro kilian, nisim ni kani senjam, banwan, ban kener lang ni kata tiga mon tiga diang, siakan ni shelter home, ni semua tu, nomor bagi kena kibasa ni, jadi kikun suat kun rangli, kibla syai no, haki mi kipa kijongki, bat kamram kapakia, nak kalian kinong penyak shelter home. Pendam tembiang kam tam ngapor lahiran presiden mentan lakran sai ya kajing stom bakum kinong penya ya kando ban nakaliang jo kaseng kanungkut ang hakani kasni
rei yang kena susu yang kiti jongi sakiwe pat kijaka bat sakiwe kiyeng kisem kibaduna namar ba kaktin ublei ka ongi to wat pem sasyam to tiep pem sapli bat to pan ka pen sayo bat kai ka ba hakani ka khlemat kum ka seng ni shania au blei ni duai ni shania namar ni susu ba satang mau ban pli kata kalenti nang ta jongi iwe piwe namar ni susu hi kani kadai kasing kumang alaong mene kadai kasing kabadum tam haka history jong kepercayai hibra hoi namar ngiyakun ya kata ke jingpang ngiyakun ni utong virus bangim yoi kala long katama ka bangiyakun di ulong syun bangim yoi te kumta sa simpan nakaliang jong kasing hi kerku kerdo yakini ki kena samla kena ret ki baron haka ni shelter room